Ćao dragi moji, u današnjem videu smo se okupili kako bi pričali o znojenju i o dezićima, pa ako vas zanima šta vam to imam reći, onda nastavite gledati. Da, dobro ste me čuli, danas pričamo o znojenju i o dezićima i to o prirodnim dezićima. Ja ću vam danas pokazati koje deziće sam ja isprobala sad u nekoliko mjeseci koji mi jednostavno nisu odgovarali i koje sam prije koristila. I dezić za koje smatram da najbolje funkcionira za mene, što ne mora znači da će biti i u sljedećih nekoliko mjeseci, jer ja sam bar kod sebe primijetila da kod mi se tijelo nekako navikne na određeni dezodorans i onda ga moram promijeniti, tako da, ali za sada mi je taj Holy Grail. Ja na mobitelu imam nekakve smjernice, tek toliko da znam ono o čemu da vam pričam, jer sam htjela ovaj video započeti u nekakvom edukativnom tonu, da vam samo ne pokazujem deziće, nego da vam i kažem nešto o znojenju, o žljezama, jer vjerujem da me prate neke mlađe djevojke koje možda ulaze u pubertet i trebaju nekakve savjete oko toga. Mislim, nije da sam neki stručnjak, ali tek toliko da dobe nekakvu bolju sliku o znojenju i o tome šta trebaju koristiti, šta bi možda za njih bilo najidealnije. Znojenje samo po sebi je korisno za naš organizam zato što izlučuje te toksine iz našeg organizma i znoj sam po sebi nema nikakav miris jer se on sastoji od 99% vode, raznih soli i aminokiselina, ali kada dođe u dodir sa nekakvim bakterijama, tu nastaje taj znoj koji mi zapravo povezujemo sa smradom. Tako da znoj kao znoj sam po sebi nema nikakav miris. Izlučivanje znoja najčešće znači da tijelo djeluje u smjeru hlađenja i znojenje najčešće kod većine ljudi povezano sa nekakvom tjelesnom aktivnošću ili sa nekakvom stresnom situacijom ili sa visokim temperaturama. Sad, gdje se najčešće znojimo? Zavisi od osobe do osobe, može biti pazusi, može biti lice, može biti ruke. Najviše žljeza znonica imamo ispod pazuha, na stopalima i na rukama. Meni se općenito sva ta područja znoje, ali najveći problem je osobno meni ispod pazuha. Sad, postoje dvije vrste žljeza znojnica, to su ekrine i apokrine. Ekrine žljeze se nalaze svuda po našem tijelu i one su zadužene za kontrolu temperature, dok epokrine žljezde one su koncentrirane samo na određenim područjima kao što su najčešće pazusi, intimno područje, vlasište i tako dalje, i njihovo djelovanje može potaknuti stres. Sad tu dolazimo do tog zaključka da postoje dvije vrste znojenja. Uvijek kažem da imamo stresno znojenje i znojenje od nekakve tjelovježbe. To tjelesno znojenje, odnosno znojenje od nekakvih tjelesnih aktivnosti ili normalno znojenje, tu su aktivne samo te ekrine žljezde, dok te epokrine žljezde, one se aktiviraju u stresnim situacijama i tu su automatski uključene i te ekrine žljezde i epokrine žljezde i tu dolazi do tog smrdljivog znoja. Zato što su te epokrine žljezde se sastoje od dosta proteina i lipida koje dosta na sebe privlače bakterije i zapravo kada znoj dođe u doticaj s bakterijama to stvara smrad. Jedna stvar je u tome što vi kada vježbate, ja na primjer osobno kada vježbam nisam primijetila da se usmrdim zato što kada vježbate vaš mozak proizvodi serotonin, a serotonin je poznat kao hormon sreće. A u tom trenutku naravno niste pod stresom, tako da ja se osobno i ne smrdim. Sad ako je nekome stresna tjelovježba, onda normalno da će mu se aktivirati ove epokrine žljeze, pa da će se uznojiti i usmrditi, ali eto, nadam se da sam dala nekakvu sliku oko toga što se događa kad se znojite. Kada je znojenje zbog nekakve aktivnosti ili zbog višljih temperatura, onda se ekrine žljezde aktiviraju, ali one samo proizvode znoj, ne proizvode smrad, ne privlače bakterije i sastoje se, kao što sam rekla, 90% vode, razne soli i aminokiseline, dok epokrine žljezde, one se aktiviraju u stresnim
stresnim situacijama i one proizvode taj smrad zato što sastoji od peptida i od lipida i privlače na sebe bakterije i kada ste u stresnim situacijama aktiviraju se obe žlijezde, ali ova druga je pokrivena privlači znači te bakterije. Eto, htjela sam vam samo to nekako zaključiti na kraju, da dobijete nekakav ovaj edukativni zaključak. Ajmo mi sada na deziće koje sam koristila. Ovako, krenut ćemo prvo od dezića koje sam ja prije koristila, znači nije prirodan, već ste ga vidjeli u nekoliko navrata, to je Nivea Black and White Invisible Clear, 48 satna zaštita. Meni je ovo jako lijep miris, ja ne znam ni koja je ovo bočica koju sam ja koristila, ali sam primijetila s vremenom da su mi se dosta počele upaljivati žlijeze i to je stvarno bilo bolno. Nekad mi se znalo desiti da mi se ispod jednog pazuha upalilo po 2-3 žlijeze, to je stvarno bilo nenormalno. Ja sam jednostavno shvatila, hello, moraš nešto napraviti, moraš promijeniti dezodorant, tako da ovo koristim, nisam jako dugo, ali koristim samo baš onako prilikama kada znam da mi treba zaštita, iako kažem ne posežem više za njim, tako da znači da ovaj tu moj trenutni Holy Grail dezić stvarno djeluje. Dok sam čekala da mi novo pakiranje Holy Grail dezića stigne, odlučila sam dati šansu nekim drugim prirodnim dezićima, jer iako mi je taj dezić pre dobar, ima jednu malu stvarčicu koja mi je negativna, ali to ću vam reći kada dođem na njega. I onda sam odlučila, ajde, idem dati šansu tim nekim drugim prirodnim dezićima i išla sam u DM. Našla sam na nekoj stranici na Instagramu preporuku, zove tu Balea Deo Cristal dezić. Pa sam rekla, ajde daću mu šansu jer znam da moja nečakinja koristi kristale. Mislim da nije balen, ali nekakav kristal. 100 grama se dobije. Ovo funkcionira na način da vi ovo stavite pod mlaz vode i to se krene topiti, iako to nije ovako vidljivo. Ali ostavljam, osjetite da se nešto događa ispod pazuha, da se nešto nanosi. Tu piše mineralna formula, blaga prema koži, štiti od prekomjernog znojenja i neugodnih mirisa, dermatološki ispitano, uputa, kristal navlažiti vodom i njime 2 do 3 puta prijeći čisto područje pazuha. Ja s ovim nisam imala feeling da se apsolutno išta događa i to je najgore kod mene kad ja imam feeling kao da nisam ništa nanijela. Ok, kužite vi da se to nešto nanosi, ali ne znate da li je to voda ili se to stvarno nešto onako otapa od ovoga. I kad ja nemam feeling da je to nešto meni ispod pazuha, kako da ja znam da će to išta djelovati, ja sam ovo probala jedanput ili 2 put, možda i to kad nisam izlazila iz kuće i tada je bilo čisto ok, ali tad se nisam nešto ni pretjerano znojile, onda jednostavno nisam mogla vidjeti da li ovo čemu služi, ali da, nešto što definitivno nije za mene. Tako da Martina, ako ovo gledaš, uzvisi, ne znam, mislim da je cijena nekih 20 i nešto kuna, ništa preskupo. Ako je neko ovo isprobao, neka mi piše dole da li to stvarno djeluje, ali osobno smatram da meni ovo ne bi pomoglo. Možda za neke osobe koje se baš i ne znoje, ali ja se stvarno znojem, pa meni treba onako baš neka jača zaštita, a iskreno mislim da je ovo baš minimalna zaštita. E sad, drugi dezić koji me onak totalno razočarao i koristila sam ga pa svega isto 2 puta, ali dovoljno da skužim da nema teoretska šansa da to nosim, pogotovo kad mi treba neka veća zaštita. A to je tu Aloe Verde Deo Roll-On sa aloe verom i sa kamilicom. Ovo sam isto kupila na preporuku te neke osobe na Instagramu, više se ne sjećam. Neka stranica za recenziju, ali ne sjećam se kako se zove. Dobije se 50 ml, ne znam, sam rekla cijena isto nekih 20 i nešto kuna za osjetljivu kožu, djeluje tijekom 24 sata, ne sadrži sintetičke mirise, bojila ni konzervanse. Što se tiče mirisa, pa miris je ok. Nisam baš nešto luda za mirisom, nije ružan miris, ali nije ni najljepši na svijetu, šta znam. Ta neka kombinacija mi nije baš nešto prebrutalna. Ovo ima jako, sad ću vam pokazati, znači svočat ću vam dezić.
ima jako, sad ne znam, evo vidite kako ovdje ima, baš onako mliječna tekstura. I to kada se nanese na pazuh ostaju vam ovako bijeli ti mliječni tragovi. To se uopće ne upije do kraja, nego su te bijele mrljice koje onako baš ružno izgledaju, kao da ste nanijeli jogurt ili nešto ispod pazuha, ne znam. Kada se počnete onako znojiti, jer normalno je da se znojite, nijedan dezić meni barem ne kontrolira znojenje, nego ja ga služim da se ne usmrdim. I to kada se krene miješati sa znojem, nije prijatan miris, nikako. Kažem, još ni ovo mi nešto ne miriši prespektakularno, kada se to dvoje pomiješa, nikako. I kada ga stavim ne osjećam se čisto, što je jako čudno, jer operem se prije svakog nanošenja dezića i ne osjećam se čisto, osjećam se zmazano, osjećam kao da imam taj dezić već 100 godina na sebi, vjerojatno radi te čudne teksture i radi tih čudnih bijelih tragova ispod pazuha. Uglavnom, sve u svemu ne bi ovo preporučila, mislim da čak postoji samo ovaj ili možda dva, nisam sigurna, ali u svakom slučaju ne bi preporučila, nimalo mi se ne sviđa. Za mene je bačenih 200 i nešto kuna, tako da za ovo sigurno znam da nemojte kupovati. Za ovo, kažem, ne znam, pišite mi dolje, možda fakat djeluje, ali eto, ja u svojoj glavi sam se nešto zabrijala, pa imam feeling da neće apsolutno ništa napraviti. Sad, i onda kad sam skužila da ova tu dva ništa ne valjuju, bila sam gledala od Taste of Fashion, znači od Bojane video, i znala sam da ona već par puta spominjala taj dezić u videima kao njen Holy Grail, koristi ga već godinama. Ali sam nekako zaboravila na njega, i onda kada sam to ponovo vidjela, ja sam odmah sljedeći dan otišla u DM i uzela sam ovaj Alverde Deo Stick, i ovo je sa limetom i sa žalfijom, ja mislim. Da, to je na njemačkom, ali mislim da je žalfija u pitanju. Znači, ovako izgleda. Stick je, znači, formula. I što se tiče ovog mirisa, sviđa mi se. Dosta ste onako osjetili meta. Isto nije mi, znači, najdraži na cijelom svijetu, ali puno je ljepši miris od ovoga. Dosta je osvježavajući, kao što sam rekla, radi te limete, pa daje onako citrusni osvježavajući miris. Problem s ovim je što kada ja to nanesem, to je konstantno nekako mokro, ne upije se. Dosta da onako daje hladan efekt na koži, što mi čak i paše, nije loše. Ja, na primjer, ovaj dezić, makar mi nije sad nešto spektakularan, ja ga imam u torbi za vježbanje, jer kao što sam rekla, kada vježbam ne usmrdim se, i baš zbog toga nekakvog efekta hlađenja volim ga nanijeti prije, tek toliko kao da stavim nekakvu dodatnu zaštitu. Ne znam, znojila sam se, kao što sam već rekla, nijedan mi ne sprječava znojenje, ali nisam se isto osjećala baš mirišljavo nakon određenog vremena. Imala sam baš onak potrebu da ga nosim sa sobom u torbi i da ga ponovo nanesem nekoliko puta tokom dana. Znači, govorim o 8 sati vremenskom razdoblju, znači dok sam na poslu. Da, tako da nisam se baš osjećala prezadovoljno s njim, nisam se osjećala svježe s njim, nisam se osjećala čisto i mirišljivo s njim. Kažem, baš onako, iako je u stiku, baš nekako vodenasta, nekako formula, ne znam, kad se nanese, nikako da se osuši do kraja. Zgruda se on koji svi ti stikovi, ali ništa sad ne izgleda ružno ko na ovome. Ovo je onako sinonim za katastrofu, meni naravno. Da, tako da ovo sam možda koristila tjedan dana. Onako, baš da sam ga isprobavala i da sam skužila ovo ne ide, ali kažem, i dalje ga nosim u svojoj sportskoj torbi, jer za tad mi je čist ok. Ako se znojite ko ja, nikako vam ne bi ove tu deziće preporučila, pogotovo zato što piše da imaju 24 sata zaštitu, što nikako ja ne bi potvrdila. Bojana se očito ne znoji ko ja, pa je ovaj dezić dobar. Evo, stvarno ne znam, za one koji se ne znoje previše, mislim da bi ova dva dezića bila čist ok, čist dovoljna, ali za mene nikako nisu. I dolazimo do zadnjeg dezića koji je za mene sad trenutno najdraži. Mislim da se ne može naručiti kod nas u
Hrvatskoj, bar mislim. Ja ga naručujem preko iHerba i sada je bilo nekako pakiranje da se dobije onako 2 u pakiranju i bila je nekakva cijena za tipa nekih možda 30 kuna, ako se ne varam, stvarno povoljno. Aha, samo da vam kažem, pogledajte sad ovu tu, ako ćete vidjeti, znači to mliječno što je ostalo od... gledajte, što se ni ne miče nigdje, ne, prečudno. Da, znači evo, moram trljati ko luda da bi se to makao, nikako mi se ne sviđa. To je ovaj tu dezić. Znači Arm & Hammer, ovo je znači Essentials i ovo je Fresh verzija. I ovo je zapravo unisex verzija, muški i ženski dezić. Znači, ja sam o ovom deziću već pričala u nekim favoritima. Stvarno je veliko pakiranje, dobije se 71 gram i samo jedno ovo pakiranje, ja mislim da dođe nekakvih možda pa maks 20 kuna, možda ni toliko. Ovaj dezić nema aluminija, nema parabena, sadrži ovu sodu bikarbonu i prirodne nekakve biljne ekstrakte koje će znači upiti koji će se boriti protiv znojenja i neugodnih mirisa. Što se tiče sastava, mislim da su sastavi čist dobri, ima dosta ovih eteričnih ulja koje ću poslije spomenuti. Što se tiče njegovog izgleda, znači ustikuje i proziranje. Zna se onako s vremena na vrijeme isto zgrudati, ali to stvarno ne izgleda toliko loše. Kada ga nanosim ispod pazuha, tako se nekako lijepo kao da se automatski upije. Ne znam uopće kako da objasnim. Za razliku od ovoga gdje imam feeling kod apsolutno ništa ne nanosim na kožu osim vode s koje sam ga namočila. Ovdje znači osjećam da ga nanosim i baš je isto onako svježa, nekako daje nekakav onako baš efekt hlađenja, ali se nekako automatski fino upije i zato što je proziran lijepo se onako rasporedi i stvarno sam prezadovoljna. Miris je baš onako pravo ime kako mu kaže, fresh, znači jako svjež, baš se osjeti da onak ima prirodne stvari unutra, pogotovo prirodna ta eterična ulja. Ja sam stvarno prezadovoljna s ovim mirisom. Pakiranje je malo onako veliko, ali ima i manje, ali ja sam si namjerno uzela ovo. Imam još jedan i njega uvijek imam u nesesteru u torbi, ja nekako uvijek volim sa sobom imati dezić i vlažne maramice, pogotovo ako se znojim. I to preporučujem svima koji imaju problema sa znojenjem, jer mislim da bi nam bilo puno lakše živjeti u tramvajima i u busevima u onim ljetnim razdobljima, ako znate na šta mislim, ali da, mislim da je to sasvim normalno ako znate da se znojite, da se osvježite tokom dana. Ja kada nosim ovaj dezić, pa možda ga jedanput nekad znam onako ponovo staviti na poslu, to je stvarno jako velika rijetkost, dok sam s ovim znala svako malo otići na WC, da si ponovo stavim jer je to bila čista katastrofa. Uglavnom, jedini mali nedostatak koji bih rekla oko ovog dezića je to što sam primijetila da mi nekada zna izazvati ovako tu okolo crvenilo. Mene to ništa ne peče, mene to ništa ne smeta, mene to ništa ne ljušti ili da me svrbi ili nešto, ali ja pretpostavljam da je to možda od tih eteričnih ulja, ali ima i ulje ružmarina, ima i lavandu, pa možda čak i od te ove sode bikarbone, ona zna biti nekada malo agresivna, da mi se to zna napraviti. Ali kažem, nije da mi ništa smeta, ali sam primijetila da mi se to dešava. Pa kada primijetim da mi se to desi, onda znam namazati s nekakvom prirodnom kremicom da mi se smiri, ali kažem, nije da me nešto peče, boli ili tome slično. Samo sam primijetila, ali mislim da je do tih eteričnih ulja, ne znam šta bi drugo bilo. Ali za sada sam stvarno primijetila da je ovo dezić kojem stvarno sve drži pod kontrolom. Moj trenutni holy grail, znojim se, da, ali da se usmrdim s ovim nisam primijetila. Ako su izrazito nekakve stresne situacije na poslu, kažem, odem u WC, ponovo ga nanesem i baš me onako osvježi, pogotovo zbog tog efekta hlađenja i zbog tog njegovog prirodnog, predivnog, svježeg mirisa. Ja ovo obožavam, ljudi moji, kad stavljam ujutro, još sam onako umorna, pospana, da njega otvorim, odmah me onako zapljusne taj njegov predivan miris. Još kada ga stavljam, taj efekt hlađenja,
stvarno je super. Sada sam se toliko navikla na prirodne deziće da kada idem koristiti neki koji nije prirodan, zna mi se upaliti žlijeza ispod pazuha, tako da to stvarno onako izbjegavam ko luda. Kažem, nekad u nekim situacijama ću možda ponovo potegnuti za ovim kada ću znati da mi treba velika zaštita, ali kad sam otkrila ovaj, od kad koristim ovaj, stvarno za ovim ne posežem. Da, još jedna stvar koja je bitna kod znojenja je da koristite, odnosno da nosite pamučne stvari. Znam da je to sad u zadnje vrijeme jako teško pronaći, što je najbolje od svega. Ali da, ja se trudim kupovati što više pamučnih stvari, nažalost nemam ih ni ja previše, ali ako stvarno se borite sa izrazito velikim znojenjem, jer možda imate nekakve hormonalne probleme ili metaboličke probleme, onda bi bilo jako dobro znači da kao prvo posavjetujete se sa liječnikom, naravno, da koriste, znači po meni je, ja mislim tada još i najbitnije koristiti nekakve prirodne deziće i naravno u kombinaciji sa prirodnim, znači nekim materijalima, mislim da možete onako smanjiti to znojenje, odnosno smanjiti smrdljivo znojenje. Eto, ne znam kako da se drugčije izrazim. Uglavnom, eto, nadam se da ste uživali u ovom videu, da je bio malo i edukativan, iako mislim da ste većinu tih stvari znali, ali eto, kažem, radi nekakve moje mlađe publike, i da ste dobili nekakve korisne savjete oko toga što, odnosno koji dezić izabrati, a koji ne. Nažalost, eto, ja kod nas na tržištu nisam još našla taj dezić koji bi meni odgovarao. Čula sam da je nekima ona bio baza dobra, dok su neki imali nekakve osipe od njega, tako da stvarno ne znam što bi vam tu rekla, nisam ga isprobala, malo me iskreno i strah. Za sada ću sada držati ovoga, a ako nekim slučajem mi opet on ponestane, jer moram ga čekati neka 2 tjedna, onda ću ponovo otići u potragu možda za nekim prirodnim ovdje kod nas. Ali da, znam da sam bila probala još kad je bio onaj S-Fresh koji se sad vratio ponovno na naše tržište. Bila sam probala njihov dezić jer sam imala tad nekakvu alergijsku reakciju, nije mi odgovarao. Tako da ne znam, eto, ja kažem, ja sam našla ovaj svoj, trenutno ga koristim. Ako vi koristite neki prirodni dezić, a stvarno ste zadovoljni s njim, obavezno mi pišite dolje u komentarima. Eto, malo drugačiji video, čak malo i edukativni video, malo i čudan video, jer onako pričamo o znojenju smrdljivim pazusima, ali bože moj. I to je to, hvala vam na gledanju, želim ugodan ostatak dana, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!